Ja i Lajko ponovo na Cats Boreru 330 Detroit, je li tako Lajko moj druže? Jeste, prijatelj. Evo, mi smo uhvatili malo vašeg radnog vremena, dakle nakon skijaškog dana na stazu izlaze Cats Boreri, u narodu poznati kao ratraci, da srede ono što su skijaši za sobom ostavili. Pa prema tome, kako je biti vozač Cats Borera, Lajko? Pa dobro, s obzirom kad nestaš se posle je dobro. Je li naporno ovo što radiš? Jeste, da. Zahtjevno je, precizno je iz razloga što svi ljudi vide tvoj rad. Svi skijaši, znači kad je dobro svi ćute, kad je loše svi grme. A odnosno kad je loše tad se radi po noći, kad je padanje, kad je mekan snijeg. Lajko, često učestvujete i u akcijama spašavanja izgubljenih. Skoro smo prisustvovali jednoj vrlo uspješnoj akciji gdje je bila uključena i gorska služba, a i vi vozači. Dakle, našli smo čovjeka, Njemac otišao na skijanje i nije ga bilo 5 sati. To sam ja dugo na planini, rijetko sam čuo riječi kritike, uglavnom su sve riječi hvale, posebno ove sezone, Lajko. Da, i ove i prošle. Malo smo uradili drugčiji sistem rada, malo smo to promijenili. Malo se ozbiljnije pristupilo tom dijelu kad pada snijeg, kad ne pada, kad ćemo raditi navečer ili ujutru. Najbolje navečer raditi, ali s obzirom da ove godine isto bilo jedna sedmica cijela padanja. Moralo se raditi po noći, onda tu nastaje problem, jedino tu. Znači po noći ostaje ujutru mekana staza, inače ovo kad se radi navečer ko večeras, od ujutru smrsne snijeg, jer da to bude staza vrha. Tako je. Znači po pozivu gorske službe, znači mi smo uvijek mobilni, uvijek smo tu. Nego šta, to je najpreče da se završi, pa onda tek vamo sve ostalo. I reci mi, tvoj reon, što bi rekli, je Poljice, ili tako? Poljice i Cats. Oborjelica. Tvoj posao je i težak, ali i atraktivan. Kad vas dvojica ili trojica naletite, zaista ostaje svima dah i kažu bravo momci. Pa jeste, za sve ovo atrakcija. Znači vidjeti ratrak, malo se i gdje u ostalim skijalištima može ovako vidjeti ratrak blizu tih restorana i kafića i kafana. Inače, mi ovdje dolazimo, znači evo baš konkretno ovdje na stazi, znači ima mnogo štača, naveče tuda prolazimo i onda oni zastaju da ih pitaju mogu li se voziti. Pa mogu li se voziti? Pa mogu.